Hello, dear student. Bahai tongbai kaklayo kaham na tong na nei. Yang mo kaham na tong lo. Abin ni bagay na tini hai na hai. Norok pai malanya ni bagay five ka update tu bui hingga kade. Tu ang makok sayoi, tu ang makok bijawoi tini ni. Update nai ne leno tamo ungke asung saymano bisong MA purne rok ni bagay entrance exam mengenai tung ka entrance exam ni date haklai ka. Kaya omong nugiman ka omongka NTA ni official borok ni website ni obo National Testing Agency ni tini 8 August 2022 borongnya jagawo public notice o kaisa paika angke subject tam saka announce of examination dates for common university entrance test angke abo PG means postgraduate MA je purne roni bagai borok ni examination date borok saklai rekha angke omongka tini ni norok ni update ba norok ni koktuma ke je assignment rok o jagan nugui khatlayo nugui manana hanai gangke o jagao जों तामनो कांगांके अबो गोबांमा एमए फरायनायनि बागै दाबो जों एन्ट्रान्स रui मा परियो आगिनि हाय जे नाम्बार गोबां माननाय बनो एमए परियो मानो किन्तु फिया अबो हाय इंलिया दाबो कांगांके एमए फरायनायनि बागै कायसे एग्जाम मा सुटनाय एग्जाम पास कैसे जागावो आहाम नाम्बार लांनि मान कैसे एमए खालायनायनि सेप माननाय हायाके मानया Gyo jaga borok sakwlaikha taklai 2022-23 puila taklai no entrance test omo common university entrance test joto NTA rok borok conduct khlai tong ke o jago 66 central university rok participant khlaika gyo jaga ni bisingo borok saklaikha taklai computer based test ngai ni saw computer tui abo test mahar nai ni saw ke approximately busu ni 3.57 lakhs candidate to apply khaika ni som paso city o jago paso city tai India ni bairo 13 ta city o exam nai abai ke saklai okay examination date jeng nugui man kho jago date of examination bukun simi examination chengjak na ngai September 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 September jora examination nai क्या bahai ke abo computer based nai computer te nai haitang ke o jaga borok omono finalize ni sakai the details for CUET means Common University Entrance Test PG 2022 examinations have been finalized ni sai ka omono final ang sinai tayo jagawa changing la kuni karane changing he tong man corona mang mandai tong hangai to corona mang phai tong changing ma hayang ke changing ani not possible okay jeni ni ekar boro side ga examination ni admission card means admit card abo boro lo nai bas hatlai nai bu long nai ke abo maybe 25 August ba last August so norni admit card manai thangnai ke admit card o sujak tongnai noroni exam center bo jagao bo time o nai okay bufro ma thangnai koita ni sikang ma hapnai aboro jotono saklai jak tongnai admit card tai tamu matlangnai tamu matlangya bahake ma thangnai aboro jotono norokno saklai nai abo admit card kopru tongnai General advice klayo www.nta.ac.in ajaga hapnani eba cuet.nta.in ojaga habui norok search klai nasini tongmano okay Fadi siang kisah naik nelayan omongkha borok ni date hingga ang tomo saimia sabani busu code number hingga test paper code amo puila 1 tarik 9 Mac 2022 hingga duita seat tongmai daily na duita seat kaisa 10 ni simi 12 jora tai kaisa 3 ni simi 5 jora abo haike noroni exam dino duita nai hingga puila dino 05 36 50 73 puilawo ngangke second shift ngangke 27 12 51 21 58 all test paper of ni obo exam nai ke seng 2 tarik 3 tarik 4 tarik
5 tarik, 6 tarik, 7 tarik, 8 tarik, 9, 10, 11. Oke. Jangan jago kok borok ni bodi no ke kok borok ni ke 10 tarik. 10 tarik ni besok jorawa ke 3 to 5 means 3 PM to 5 PM jora means 2 ঘন্টা norok ni 100 question ni bagi 2 ঘন্টা jora rajakha. Okay, or what equal 60 kok borok ni test paper question paper 4 angka 60 okay 60 bodino 10 tarik 9 March 2022 okay bufro afternoon shift means 3 ta ni simi 5 ta jora norok ni time rejak tongo okay omong khan norok ni kong borok ni entrance test ni bagi date saklai mung sam saklai ke je nanai ro sam nanai ke NTA ro National Testing Agency borok sakwlaikha je kok borok ni entrance test jungnai 10 tarik 3 March 10 tarik 9 March 2022 besok 3 ta to 5 ta PM okay ready tongmai sidi তাই তিনি তো সানা থাকে 8 তারিখ কেনা 9 10 সানা থাকে তাই নিনি থানি 1 month dongkho 1 month ni bisingo oribo kabar khlai manko oke je kaham mannai je kaham rowngnai bonoogrok eme ui mannai ba poinan sep mannai oke tinin bage asung situn norok jotono class mannamu sungke kok boroni class kisibise mannamu sungke update mannamu sungkangke norok jagao ani channel no subscribe khai di like tong di gante ketal adero mani bano nui mannai ke tinin bage asung sin jotono no hor kaham tong di kaham chadi kaham ke jotono tong lai di okay tinin bage asung situn ke advance happy indigenous day okay